Dan Mukagoro Tetebya chairman wa district ya Kiruhura nuwabireye umujyanyi mukuru mukoro go kutongoza itendekero ry'ebyobuhingi n'oburisa kandi asimira aba Dream Farm cya Kabunga Group bo kwinegeza ngiri ya president yo kurwanda sobworo maka. Director yagira ngo eri nishomero konkanyi we ningira ngo egene university etari y'urupapura n'akacumu abo kubatwe nabeja tutweja kwandika konka buri muntu yargaho naki n'amagezi Andrew wano yushuka nangwa na kanuno gwa karuho katabaza karu obuto abantu igura factory ya Kaguta Road omuspeech yanjye kimbinto binagambire president taragirebereja za YouTube agarike girebe ngamugira ngo aha ntwija kwiguraho university etari y'urupapura n'akacumu. Twina groups ina omuri Kiruhura, twina group ina aha Nyagashashara Nkegombora, twina group ina Kanyaryeru eturukwana ngo tukore nazo, twina group ina Diantonde eturukuza gukora nazo kubege sokoresa amataka make kugira emboga ukongera ha mutindo gwe byo kuriya umubakuza kuganyirwa mu itendekereri harimo n'amashomero go mu district ya Kiruhura mwene ya Antone kandi ntebekana segerekerire kutendeka amakagaru kurengo mu rukaga twegesa abana b'amashomero n'abashomesa gukoresa amataka make okukora obwenda obakweta sanitary pads uburi kwija kuyamba abana abashikire kuza mu mezi obutabura kuza amashomero kandi okumanya gukoresa emikono yabo kongera ibyo kuriya ayishomero kwena ngo abana bari cyo kubura kushoma aho ko batene ibyo kuriya bakabura maka bakagara kwabura nahampa ha amashomero ekikanuna rukora ariyo na twegesa okubinga enjara omumaka gaitu twe binte bitwine in fact omwanyo gutwine nko gwashanga burka haterium neba nenaga mukasasuro nenaga mu obucupa nenaga mu papa hata haningira ngo akapapura kagwa nibakatorotora izoba neryo rumwe ho n'abatongizo na project y'emyaka ena erukuza kuyamba abahinje n'abarisa kandi abitugambira ho nabo basimira batandikiro project eji ko nabe ninda baha amahanda ahanugura baha nimba ninzo wanje ncangana atandikira ibyo kwiga kandi program ya government yabene yenda mani mushikaho ni murambara mugambera kuzokora group kurunda abandi bantu akazo mu group akabenefiting omunadisi kisoka twali kulina abaana nga balwala nnyo naye nga balina ekibabulamu naye bwe yajja n'atusomesa envendiirwa zino okuzirima ate okusinga nga zituyamba nnyo mu musana ziba za bbula abakazi byayera amakaga y'emboga abana bari emboga bakura emyaka nkena twegise ibintu bingi atwegeza no kubasa kwisiza ahamyanya mike mukoro nugo gumwe habireho no kubyara imiti nkakamenyese ko kume byo bahangwa gasha kwa Sengendo Abdul Karim.